Ma-Afrika mahle, zingane zakwethu, sizwe sikaMthaniya, ngisaqhubeka nosizi lomuntu omnyama. Usizi lomuntu omnyama laqala lapho kufika abamhlophe befika nalencwadi enomlomo obovu ebizwa ngeBhayibheli. Befika abantu bekhonza umvelinqangi, umvelaqala, umdala wey'nsuku, umenzi wento zonke. Abantu bengaswele lutho, bengadinge lutho, kungekho budlobongela, kungekho nzuka ezike ezenzakalayo, kungekho bugebengu, kungekho maphara, kungekho abantu abadla inyawupe, kungekho abantu abadubulanayo, kungekho abantu abagwazanayo, kungekho abantu abazonda abanye, abadlela abanye umona. Laqala usizi lomuntu omnyama uma ngabe befika nekinobho engenambobo, befika nale ncwadi le ebizwa ngeBhayibheli enomlomo obovu. Wabulawa umgogodla womuntu omnyama. Ngoba umuntu mayekubulala umgogodla ukuhlalisa esitulweni samasondo, phecelezi wheelchair. Manje ama-Afrika afana nabantu abahamba ngama-wheelchair. Ingakho umdali ethi abantu bami bayahlupheka ngenxa yokungabi nalwazi. Niyakulazi iqiniso bese liyanikhulula. Alikho-ke iqiniso elidlula leli engilikhulumayo manje. Abantu abamnyama babulawa umgogodla bakhishwa ekukhonzeni uNkulunkulu. uNkulunkulu uyasho encwadini yabaLevi ukuthi izitabane akazifuni. Abantu besimame abalala nabanye abantu besimame akabafuni kumele babulawe. Abantu besilisa abalala nabanye abantu besilisa akabafuni kumele babulawe. Ayajika amaRoma namaJuda atshela thina singabantu abamnyama ukuthi uNkulunkulu uyisitabane. Siyavuma nathi. Xabanisa noNkulunkulu. Bathi simsheke uNkulunkulu simthuke manje sishintshe sithi uNkulunkulu uziqu intathu. uNkulunkulu ngamadoda amathathu emntwini oyedwa. Isitabane leso. Ngempela uNkulunkulu wabaphendukela abantu abamnyama. Ngoba ushilo uNkulunkulu encwadini kaExodus 20 kuverse 3. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli isithombe ezibaziweyo. Ungazikhonzi, ungazikhothameli. Ungazenzeli imfanekiso walutho okusezulwini phezulu, nokusemhlabeni phansi, nokusemanzini ngaphansi komhlaba. Abantu bakithi bashintshiwe bakhonziswa abanye onkulunkulu, abayidalwa zikaNkulunkulu. Munye uNkulunkulu, akekho noyedwa onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Isaiah 43 verse 6. Akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Munye uNkulunkulu. Umkhonze yena yedwa, ungamxubi nezidalwa zakhe. Kodwa wabulawa lowo mgogodla loyo. Abantu bakhonza abantu abaphila emhlabeni. Abantu bakhonza abantu abake baphila emhlabeni. Abantu baphendukile bakhonza inyoka. Abantu baphendukile bakhonza amadimoni egameni labantu abangasekho. Abantu baphendukile bakhonza ilanga. Abantu baphendukile bakhonza inkanyezi. Abantu baphendukile bakhonza inyanga. Lokhu sixabanisile noNkulunkulu. Wavula encwadi kaJeremiya 17 ithi ubusisiwe othemba lakhe linguJehova, nothemba kuJehova ngoba uyokufaniswa nesihlahla somnyezane omaqabunga aso elihlaza ubusika nehlobo ngoba sakhiwa eduze komfula, njalo amanzi omfula mayegeleza ayathela ezimpandeni zawo. Bafowethu nodadewethu, inkinga yomuntu omnyama, usizi lomuntu omnyama lwaqala ngalesikhathi siphambaniswa noNkulunkulu, sikhonziswa onkulunkulu abakhandiwe. uJesu akakaze waba khona emhlabeni, kodwa umsangano owakhandwa amaRoma. uJehova akakaze waba khona emhlabeni, kodwa umsangano owakhandwa amaRoma. Ubuthathu bukaNkulunkulu, uNkulunkulu oyisitabane loyo ongakaze abe khona emhlabeni. Kamena amathathu, elikayise lendodana uMoya oNgcwele, amadoda amathathu la emntwini oyedwa. Ngapha uNkulunkulu ethi itabane nenkonkona akayifuni. Niyajika nina nithi uNkulunkulu yena self uyisitabane. Sizi lomuntu omnyama laqala lapho. Balithatha-ke izwe, bayithatha imihlaba, bawuthatha umcebo. Badlwengula, babulala ogogo bethu, babulala omama bethu, babulala osisi bethu. Bathumba omkhulu, bathumba abafowethu, bathumba odadewethu. Ngikhuluma nje kumanje umuntu omnyama ujabulela ukuthi kuza iBlack Friday. iBlack Friday angayazi nokuthi ichaza ukuthini. Akazi ukuthi lelo langa lelo ilanga leslavery lapho abafowethu nodadewethu babephendulwa igqila, bebulawa, bephoselwandle,
behengwa emkhumbini bephosolwandle befasiwe bebulawa. Namhlanje thina sithi Black Friday siyakujabulela lokho. Yini? Ukungabi nalwazi kosizi lomuntu omnyama. Sengivala uFerwood wakhuluma amagama ayisimanga. Wathi mawufuna ukubusa umuntu omnyama, thatha ulwazi ulifake encwadini ulifake e-library. Bese umnika utshwala, bese umnikeza nani nocansi. Uqedileke ngomuntu omnyama. Bafowethu, ngathi uNkulunkulu angasivula amehlo, asivule indlebe, sibone ukukhanya, sibone iqiniso njengoba lenjalo. Oh Allah, mdali wethu, sicela usibonise ukukhanya okutholakala kwiQuran nokutholakala kule nkolo yeIslam. Sicela uhlobise izimpilo zethu ngokukhanya okutholakala kwiQuran nokutholakala kule nkolo yeIslam. Sicela usikhiphe ebumnyameni ngenkolo yeIslam nangeQuran usilethe ekukhanyeni. Sicela usivikele emlilweni esihogo ngenkolo yeIslam nangeQuran, kodwa usisindise usifake kuphi kwiparadise yakho. Sicela usifake kuparadise yakho wena uhlale ujabulile ngathi uma sesihambile kulomhlaba. Sicela usenze kulomhlaba sibe ngabazinikelayo kuwe ngakho konke esiyikho. Sithande omakhelwane bethu nemindeni yethu njengoba sizithanda nathi. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.